Hello gagayam, kumusta iti tunggal maysa? Welcome kayo kanayon diti YouTube channel JENA ALMOITE DRAMA. Ngagbuya ken nagdengeg kadagiti drama may patpatangata nga Manang Bianang ken BIAG TI TAO at drama. Ket salamat iti kanayo nakadayo. Sakbay man ti drama makablaawa mampay dagiti sumaganad. Da Nelson Bulido, kabayatan ti panagmulmula na iti sibuyas ni Aldo Tagi, Ivy Gutierrez ken Mark Jerome Rivera. Manipod man nga rod kanikab sa tesa sa napod na nagan tintay drama kasto ti konana. Dear Manang Bianang, naimbag nga oras mo. Gapoy ti kinarigat ti panagbiag pimanawak iti lugar mi, kat nakipagnaedak iti balay ti uliteg ko. Iso na lang ang tanatayan ni uncle ko isa ti asawa na ti kabbalay kon. Nabayag ang nakipagnaedak kadakwada iso kasla dadakkel kumutten nida. Siyak tay babae a super arte. Sa anak met asigod anarte. Ngam idin nakanobyo akit da kwartana nagbalinak metten anarte. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Ante Mare, ada kumadawat nga pabor kanyayo. Anya day tate sa balasang ko. Amok nga nasingpat ka. Agpada kayo iti dadi angkel ko nga asawam nga nasingpat. Iso nga amok nga maawatan nak ante kan. Siyempre, mapatganak siguro. Anya day taya. Kwa, tangay na bayagak matan nga makiiyan kanya yo ante. Kathanak matan nga sabsabali kanya yon. Kasla anak dak matan, di ba? Un ate sa. Adda nga minjay na ibaga idi ni angkel idi na biyag paylaang. Ano kayat ko kano ti agipatakder iti balay konto kat mabalin ka namat itabakante nga pa sa tilo-tiyo. Ay katun awan problema dita. Ngamapay, addan aya pagbalay mo. Owen ante, addan, tajay boyfriend ko ti bahala idta. Anya? Iso nga no mayat kayo nga idto ti pagpatakdaran me, rugian men. Panagkunak, nasaysayaat no agkasar kayo pa'y nga umuna, Tessa. Ay, maudi ka no mati kasar ante. Ay, pasensya kan balasang ko, Saan ko maamasasair tiriknam? Ngamjak mapatgantikid daw mo. Aging gaadi kay pa'y nagkasar itinopyo. Ay, sige nga rod ante. Ayos lang matkait di. Apay ngamin nga ipilit mo nga ijay ti pagipatakderan tayo ti balay. Kat awan mo dagam ijay, Tessa. Ada nga rod di imbaga ni angkal ko idi na biyag paylaang. Mabalin ka no ti agipatakder ijay no kayat ko. Ngam ko namat di asawa na nga ang kasarta pay ka no. Bay-bay amon no di na kayat. At damat ka din nakita kalute. Marang matawaran pa'y na jay. Ayan na nga data nga banda. Dito imatla lugar. 5 minutos ti mapagna manipod iji balayo ka dantim. Ay, mayat nga rod at asidag matlaang. Karobatan tumatlaang ni antek. Ay napintas to siguro ti pagbalinan ti mar-aramid a balayo, Maritesa. Ay, uwan na amare. To istores. Kusina kan salas ije baba. Kat pasigmat nga kwarto ije nga to. Kan paikak to iti teres na. Ay, wow! Nagpintasan. Ay, naimbag ka pa Addanton balayo kinila kayo mo. Naimbag ata ni Alfonso tinatumpungak. Tano sa bali lang, Baka mangurkura nga sakpay lang nga gingganatad ta. Naimbag ka pa Dakayon ton ti kapintasan iti balay dito lugar tayo. Haan mat. Ay, bagbaga pakit din nila kaya ko nga pa na kano iti swimming pool nga. Hanan ko tagastos lang. Aya, apay, anya trabaho nila kayo mo. Hindi, iti komporme. Aya, ay nakaapapal ka mare. Napintasan ti biyag mo. Saan kan ang makipurpurdiya akas kada kami? Ay na, si kamat, gagangay na Katagbiro kamat ngamin iti Baknang atap no pumentas matimbiyag mo nga kaslakan yak. Ay na, baybay aman tabaknang. Uray saan abaknang, basta nasingpet kuma. Kan ayaten nak aginggat inggana. Ay sus, praktikalan ti biyag tagtan. Urahan mo nga ayatan basta big time.
Aklo nam kay din. Mapraktis mat ni ayat. O no masursuro nga kunada. Tessa, honey, mapanakaon. Ay, agananad ka, hane. Agan anad ka mo, tani. Kat kaano ka manan nga ag-awid ngay. Ito na may alawas manin, ah? Aywan, ginatang ko amin na materialis ti mararamin a baleta. Ilutwam to nagiti trabador, wan? Sure, hane. Kan, ato iti alawas mo. Ay, na. Thank you, Alfonso. Honey, I love you. I love you too, Tessa asawa. Magdamagak manen, Tessa. Kaano ti plano yu apa nagkasar iti nobyong balasang ko? Balay nga rod ka no, ti ununaan may nga aramidan, ante. Sumarunon to data kasar. Oray saan nga ing grande, Oray simple laeng. Ha? Anyat serbim nga kasar nga no simple laang. May mayat ano yung grande tapno hape. Kan may mayat no ada balay me. Numalpas ti kasar me. Tapno lumasin kami nga dagdagusan. Ay uwan, hang kayon nga aglutluton yan, te, taag pa dilibra kay ti kanan tayo. Kakaiso na nga ini kanak di boyfriend ko iti kwartak. Iso nga agpa-deliver tayo man iti kanan tayo. Han kayon nga aglutluton niya. Ay katala, makaamu ka balasang ko. Lumabasak pa, Maritesa. Ne, papanamanan nga mare. Kat as usual inak manen makitangdan nga agdalos. Ay, naimbag lakit din ta. Nag-retire ako iti kasta nga trabaho. Uwan nga rod, naimbag ka pa Nakabanikas ka laangan dito yung paraangan nyo. Or-orayak nga min jay impa-deliver ko nga makan. Iso ti ipakan ko kadagi jay agtrab-trabaho. Kanan may matanakan ni antek. Ante, urnungan nyo amin nga murang tayo ta umay aglaba ni Mariang. Apay. Katangda na ka. Hanga kayat gamin na Alfonso nga agbanban nugak. Iso nga ipalabak man nagidya murang tayo. Anya? Kakaiso na nga dahin tadya boyfriend ko nga pagtangdan ko nga aglaba. Saan mo't anarigat at trabaho ti aglaba, balasang ko? Imbes apanangdan mo, urnungan Ay na ante, amok tar aramidak. Iso nga handak man nga isursuro. Anya pa lang ti urno nga kaya katadamatan balay may kani Alfonso. Kat ti agbalin nga anak yun to, Isa ganaan nyo. Nilakay kon ti makaamuitan. Iso ti agurno nga haan nga siyak. Anyat serbite itad na nga kwarta kanyak ngay no hang ko nga gastusan. Parparigatak kay din ti bagbagi kaon. Ante, tangay na alpas matan ti balay me kani Alfonso. Agihan kami ijayan. Panawan na ko, Tessa. Hanga bale, ante, ta si daglang mati balay yung manipod ijay. Kan, han yung matgamin nga kayat idi nga ito ti pagpatakdaran may ti balay. Ngamahan nga balin, baka pampanunutan niyo nga maditinakam ko. Haan, ante. Ti punto, kat nasaysaya at no agkasar kayo pa'y ko mga umuna. Uwan, ante. Sumaruno nga rudeta nga mapasamakan. Sapay masikukan. Kati somat. Igidan mento na dya kasarno pabunyagan mi dato ipas ngay ko nga ubiyang. Naimbag nga oras mo tisa. Naidakal mo ta chamon. Uwan leta, dandan ni ak ngaminan ag-anak. Ay, iso mga lagayam. Ay wan, umaya man naglako itinatang. Mangkita kan itigatangam. Agdudumaan natang tuy karga ti basket kaw. Adda pang pakbad. Adda pa'y bukal ti kardis di takan daduma pa'y. Ay, pasensya kan letang ijay grocery ijay multi paggatgatang ako ni tinatang. Ha? May maya mala na ito yata prisko. Kan nalalaka pa'y. Ay, haan, may maya ti jamol. Tamas presentable nga paggatangan ni ijay. Kan sigurado nga napintas tila ko da ijay. Nalatak nga mul ko naman.
Iso nga sigurado nga quality amin nga lako da ijay. Ha? Iso nga pasensya kanya, Leta. Hanak nga gumatang iti lakom. Hello, Maritesa. Umayak man naglako. Ni, aglaklako ka matan, Lloyda. Wen, tani, awan mo't pakipurdiyaanan. Iso nga aglako-lako akman kit di. Anya nga imat dagita lakom. Agduduma, adda sabon, kartib, sagaysay, kun adda pa'y gayang paypay. Di mo't mahilig kang agpaypay. Apag iso, tay paboritom akulor daytoy, violet. Bagbagay mo daytoy apaypay. Ay, hanak kon nga agpay-pay-pay. Ha? Ada nga minan aircon me. Iso nga hanak kon nga agpay-pay-pay. Anya? Kat usaram ano kasjay arum marka? Ay, damat portable fan nga usarak no kasya nga rumwarak. Ha? Ay? Talaga ang na-upgrade amin na gamit mo na, Tessa. Hanga pa nagpalastog ta, hangko nga ugalit agpalpalangguad. Ngam, ay, hamat gamin nga maliklikan ti pa nagbaknang ko. Ha? Dahito nga rod wall clock di gatanga mo. Hanak nga agpalpalastog, kunak manan ngam kagat-gatang ko iti rilok. Iso nga hangko nga kasapulan data, agbalor ititin kay dati rilok. Dati man kitam. Wow! Nagpintas mat day ta arilon? Ay, imbag ka pa eh. Talaga aswertem ta nakatumpong ka iti big time nga asawa. Ado ate agkras kanya na, kanila kay ko. Ado dagiti agkamkamat kanya na. Ngam siyak ti type na, siyak ti pinili na, ta siyak kano lang ti love na. Ay na, nag-cute ti anak mo, Tessa. Nan, ubag man man. Ay, Hana, agatlingat ka. Kadigdigos ta anak ko, ubam kay tin. Yung kapay matagdigos Ay, Baka nga may naguyak, no, makalang abi tinabang ha? Si kamot. Sa anak mo't anabang Naglingotak labas si. Kanhan mo nga iyas asidig tangiwat mo itarupat anak ko, Masang awam. Hangkan samat nga nagtutbras. Ay, una yan. Ala, yung kagdigos kay din. No, kayat mo nga maubat anak ko, agdigos kapay niya. Pasensya ka na, hanak nga agin aarte ngam para iti anak ko ti pampanunota. Uy, Tessa! Umay ka gumatang iti lako! Ni, Leta! Adamatan pwesto may tiwagwagan ito'y sentro. O no, makitang tangdan kalaang. Sales lady kay toy. Abangan, di ni kabagis ko na ito ngam sinublat ko. Di na mangamin kaya atay. Umay kagpili ni tibado ti ubeng. Ado tinyo arrival abado ti maladaga di toy. Igatangam dyan na mo. Ay, hangko nga pagbadoon iti wagwag dyan anak ko, Leta. Ni, napintas mo dagiti lakok. Brand new pa dagita daduma, At dapat tag-price da na kita. Labam la dagita. Anan, brand new te, pabado kay anak ko. Baka nga may nag-allergy no, wag-wag te ibado na. Kaglabam, oray malabaan da ta, wag-wag lagta. Sige, mapanakunta ne. Baka agsang-sangitan dyan ako ngayon, batik ka niya antek. Grabe nga ro tinagbaliwan da di agayim ko. Manipod na ki asawa iti adda mabalin na, Lita. Nalabos mo dahi dyan, Tessa. Kunang mo ilan nakaraman nga niyan. Karugay na pa'y ka dagiti wagwagalako kon. Ay na, saan la dagiti lakom ti karugit na. Uray dagiti lakok. Liblib yan na laangan. Upgraded nga min aminin akagawaan na. Ay, sa bagay na pintas mga minjibalaynan. Pati taraon na. In-upgrade nan. Saanin nga agsidsida iti saluyot kan okra. Wano anya pa'y anatang dita. Pasig akar ni ti sidsidaan na itan. Di na mo tinasaya at makano kasta. Nagitinto pa'y daduma baba nang natang ti kaya da sidaan. Un nga rod Di pa'y agluton tapasig a-deliver dagiti taraon na. Ay, anyan. Nala, biyag na makidi da ita. Narigat na biyangan. Tiladyak magustuhan, tagibasitan na dagiti lakok. Kadurman na mutan. Un nga rod Kunamutlan asino akabaknangan nun.
Nagbaliwan anamin pinsan jay gayim ko. Tessa, kita ba si Ter Aramidem balasang ko? Anay, makaliplipat kansan. Makaliplipat nga ibagbagayo mat, ante. Wan at anay, nagbalbaliw kamutan. Kunamutlan asino kan akabaknangan, Tessa. Ha? Ado ti mangibagbagaan nagbalbaliw ka kanon. Kadurman mo pa yun, ti makistorya kadagiti kalukaran tayo. Asino mat ngamin ti hanga madurman. Nagbabangsit da. Handa pa nga agtutot bras. Kursing da. Handa nga agdigdigus. Kita ba si ti panagsasaumbalasang ko. Sana nasaya at ti kastangar aramidem. Paglastog mo mutan ti panagduras ti biyag mo. Sana kasta nasaysaya at matlaeng no agtalinaed ka na pakumbaba. Di ka agpalpalangguad tamadi ti kasta. Ay na. Awan bibiyang ko iti ibagada. Basta siya hanak agtaktakaw. Hanak agkupkupit. Pagrigregatan di asawak ti kwarta me. Awan matisagsagasaan me nga sabali nga tao. Asino kumadagita? Isudaya ti pakibagayak. No, handa nga kaya ti ugali, kaan laang. Awan bibiyang ko. Hanmat nga isuda ti mangpakpakan kanya. Tessa, bakit? Agawid ka pa lang inyo balay dantem. Dua kayo iti anak ta. Ni, apay nga pag-awidan na kay Jengay. Sumangpot ngamin na kita'y kakabangyak manipon abroad. Kan umay na kiti dadakkel ko. Kat, anya ko mga inumay da. Mayat kid di ano adakid toy. Tapno mamamok mat isuda. Iyam amukan tumat laeng. Awan ngamin pagturugan da. Ipausar ko ti silid ta. Tayo jay salas ti pagturugak. Anya? Akat umay ka nga ron mat ije balay da antek Datayon ti mapan ijay. Uy, sumarunwag to. Basta umuna kayo ng mapanijay. Di kay pala umay dito yung Orayam ti text ko. No mabalin yun ti umay dito balay. Mabasak itay ijay balayo, Tessa. Kunam nga ado ti bisita yu akakabagyan ni Alfonso. Ngam awan mo't ado a tao ijay. May samot la a babae ti adda ijay. Padak abakot. Ni, ay, baka isunday jay na nang naante. Apay, di ka mapan ijay. Tapno maam-am mumot jay katugangam. Di mon sapay nakitkita apulos. Ay, talaga nga haan Taada yung mat ngamin jay lugar da ante. Kating kakitaan Ay, urayak pa'y ati text ni Alfonso. Kuna na ngamin nga urayak ti signal na no mabalin kon ti mapan ijay unuhaan pa'y. Nay, apay masapul aya. Isumot ngamin ti imbaga na kanyak. Aya, ang madlaw abak ng jay inanasi ka. No inana day jay Napudaw kan nalukmag a babae. Di kulur ti buok na. Kan nagado ti alahas na. Aya? Kaslamot dunya ti langana. Apay, talaga abak ng da Alfonso. Katuan ta nakapatakder kami nga ro diti balay me ante. Kat kaano nga'y ateksan na ka ni Alfonso. Wano data ti pumasyar ijay. Tapno maam-amok mo ti ina ti asawam. No ngay agungat na Alfonso. Awan pa'y matgamin text na no mabalin konti agawi di jay. Ay bay am tateks na. Mapantakit di. Mga wita iti nateng apasalubong ta ken prutas. Naimbag nga oras mo kabsat, o may kamiman. Ha? Sino kayo? Asawa ni Alfonso to'y kadwag, kaanak ka, di Tessa, kan anak dato'y ubana. Ha? Asawa? Salawasaw kamat abak-bakatan. Ha? Anya nga asawa? Katno siya ti asawa ni Alfonso. Anya? Ni, Alfonso! Umay ka man ditoy! Alfonso, honey! Ibatan na, Alfonso! Kandi mo papanawon dagay dya at tao. Tasaan kami pa'y analpas! Hali, agparbang ka kuma. Anya ka kari.
Pimanaw da lang arudan. Apay alinuko na, Alfonso. Hani, jak ay ayatan da dya babae. Si katilav ko. Nang nagmumad, si kati pinilik. Jaklain pagarup amay turad mo nga aramidan ti kastoy kanyak, Alfonso. Pakawanan na ko, Mari. Promise, sana na maulit na dyan. Si katilav ko. Si kati pakasarak. Pakawanan na ko, pangasim. Awanan ba na dyan, Alfonso? Inalilaw na, kante. Ay, naklaatak mo't itinaduktalak balasang ko. Jak ninamnama akastoy ti mapasamak. Kasano kami ni anak ko ngayon, te? Ay, isumot laadi na ka maikasar. Tanda mo gayam asawa na. Tsaka mo daramid akon. Mabayin akon nga rumorin to'y balay. Ala, nadamag mo ti may papankan ni Tessa? Walita. Ala, asino ti mangi pagarup akastoy ti pagtungpalan ti amin. Ala, kasla jackpot dyan si ka. Kat, adapay lang at tadagi dyan nga agasawa ije balayda. Adama nakapaskil ijay gate da for sale. Ah? Ilako dan jay balayda, Tessa? Balay da Alfonso ko nam Wan, ilako da siguro na. Ay, baknang gayam at talaga di asawa na Alfonso. Iso ka no tinaggastos iti day di balay. Ay, isumot lagayam Ala, kaasimot ni Tessa Isum tinayaw awan. Wang nga raw. Ay na. Nagmayat ka kuman na sidir-sidirin. Kapoy ti kinalastog na itinapalabas. Saan man langan, nakaasimot. Ala, baybay amon lita. Di mon sidirin. Andi nga yan takit di. Nga oray kas di timpakpakita na iti kanlabas. No kasta, nalakon jay balay da Alfonso, Tessa. Uwan Lloyda. Iso nga sa balin tagi iyan ijay. Jay nakagatangan. Ay, good, kasanon ti anak mo. Anyat ko na ni Alfonso nga Ang kupay nga nakasao. Tama ni po idi may di asawa nakat. Hanan nga nagparparik na kanyak. Hanakon nga pinag-anano. Kaslaan na kami nga mamoy ti anak ko. Good, jay la suporta ti anak yu kumaa ti kamatem. Ang ko nga rodan nga makontak ni Alfonso. Anyan. Una yan tinagtungtong palam, Tessa. Ang ala, di ka mapukawan itinamnama gayam. Panubok la day ta itibiyag mo, Mare. Agyaman na ka, Mare. Kaslak pa yung lumnad itibain kanya yun. Kababayin na gadyain sa usawang ko ini kanya yun. Naggapuam, Tessa. Napanak gimatang itiba doon ni bebe, ante. Nay, nagadumo dagita ginagatang mo. Naimbag man taad daing gatang mo. Ay, nalakala ang dagito, ante. Ta, segunda mano amin dagitoy. Ha? Nukasta, kayat mon tiwagwag. Kapilitan ta isulang matinala ka. Awan mat igatang ko iti brand new. Tawan mat pangalaki ti kawartak. Ay, ayun na. Tabi na ibayan na kayon ti ama ti anak mo. Kan saan na matgayam a kwarta tininted na idikan ka. Kwarta ti asawa na. Wen nga rod Kababain ti pakasarsarita ak ito, ante. Mababain ak kadagiti tattao. Karkaro dagiti inis small ko idi. Ala, pagpampanunutang dayta, balasang ko. Daytan ta ibagbagakan ka idi. Narigat agpalpalastog. Anya ngay ita, di mo ninamnama akastoy ti pagbanagan nyo nga agina. Ngam anya nga rod, napasamaken. At daditan, iso nga aklo namon ti amin. Ay, agawit kami ni ije probinsya, ante. Tama ba inakid to yan? No, lumabas sa kay store. Siyak, tikit kay tanda.
Agsubli ako ni Jay Probinsya, ante. Iawit ko ta anak ko ijayan. Kat adakan ka day taa. Tano siya, okay laang mo't no agnaid kayo lata dito'y balay. Kayat ko mababainak nga ron ito nga talagan. Iso nga agawit kami ni Jay Probinsya, ante. Nagawid kami nga ro diti probinsya mi kat makitang tangda na kamakilaba ka nagdalos tapno day gatang ko iti kasapulan ti anak ko. Nagrigat gayam tagsao iti patapos ako nada. Tanarigat ti manglamot iti bukod asarita. Nagnakmak day dyan napasamak kat pagbababawyak iti kastaunay. Alakastan tigayim mo Tessa. Alagagayam di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para ti script kan para ti drama ti gayemyo, JENA ALMOITE. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.